Scientist te chuan China khovel ti buai thei tur khopa buai puyom tur shithar an mu chua thu an puang le ta he shi G4EA H1N1 tia aming an bua hi vok atanga mishingin akai thei ni in scientist te chuan an soya ashi hi akai na taksa mila in siam rem ol sam tak ania wangin khovel pum chok buai thei ani thu an soya ni he shi zir chiang tu ten Proceeding of the National Academy of Science Journal a an tarlan dana chuan he shi hi shithar ania wangin in dan na ala om lova chu wang chuan China ram chunga hun sang sanga vok an vul na hun le asa an ser na hun te chu uluk zoka en kol level angai don ani shithar an mu chua hi kum sang ni pakwa swine flu leng nen khan ai nang dewa ma se tun chuma mi ero hi chu swine flu ma sa ai khan adang lam to a tuna la om takangin lang ri lo ma se khovel pum buai na thlen thei ania wangin uluk taka thi thlai reng angai ni in azir chiang tu te chingami professor Kinchou Chang chuan a soyani azir chiang tu te chuan tun hnaya China ram chunga satal na le vok vul na huna thokjinga he shikai hi mu chua anom ti an soya tuna swine flu in dan na khovelin anei le aman mek hian aven theilo awangin adan na tur mu chua tumin ma an la mek ti an soi bokani Nottingham University a thok Professor Kinchou Chang chuan he hri chungchang hi soin tunari chuan khovel pum coronavirus awangin kan buaya nanna danga riru kan peman ri lova ma se nanna hlawom ron dar theite ro chu uluk taka kan zir chiana kan loin rin apoimo hle ani ati University of Cambridge Department of Veterinary Medicine anho tupa Professor James Wood Point mishing tele rante kan khosa kho wangle nasataka rante kan khoya wangin shi thalo tak tak hi adar ol sam hlea chumi konga po chuan kan phim khur hle angai thu a soi ve bok tun chum chu shithar lo chuak tur nia lang an hre chuak ma in an puang chuak ma boka khovel ram sang sanga buaina tam jok a thlen to lo tura han be se phot teang Line of Actual Control LAC ram ria in hirang ho na sang zela China People Liberation Army chuan sipai ho in sual zirtir turin MMA trainer som nivel Tibeta adalu thu Chinese media lam chuan an tar langa China lam chuan India sipai nen anin phek noi ma Juni som panga po khan 12 chung martial arts clubs in sual thiam te chu asipai te zirtir turin alo roi to thu hriat ani bok media lama China che dan hriat ani vele India point kung fu thiam lo bik ni chu atum der lo katak commando rualin anron thuchil vele taruk ngala army officer soidanin heng katak commando te hi ni somli pathum chung Balgaum Karnataka muna training pek to sa an nia KG somthum panga rit phur chungin kem somli chatlak lawa tlan le kutum thowa in nuai thlenga train an ni bok martial arts train chuak to sa an ni bok ani kumsang kha zakwa som kwale paruka China le India in remna sainang chuan LAC atanga kem ni huam chunga silai me puwa chemical weapon le puak thei thil reng reng man phal ani lova hei wang po hi ani ma na kutuma ain khoi noi na chan po kha tuna hian unit engemaw zatin an thuchil mek ani Sarkar lai pui chuan tender of a bridge project Ganga River Bihar thlenga do na a ko chu LAC China nen ani nep na boruak awangin an cancela helai lei do na thok tur hian Chinese company pani te chuan he tender hi an changa he megamat project cancel ani san hi senior official Bihar government soidanin company pali atangin Chinese company pani an telwang ni na soya he na thok tu tur thlan na tender chu Relo te a chua chat le ani tur thua soi he lei do na tho tura hian cheng crore sang ni zakwa ruam manania kem nga point paruk long bridge ani in helai ni lo leidang po atel bokani sarkar lai puin he thuluk na asiam hi LAC India sipai som ni zetin nun na an chan hnu loka siam ania he project hi sarkar lai pui chuan December ni som paruk sang ni som pakwa khan ati felani Rampani ayoa Corps Commander levela in biakna Juni sompanga a Galuana in beina wanga nei ani hnuwa po India le China sipai te chu line of actual control a anla in ngurenga heti lai hian China Study Group National Security Advisor Ajit Doval kai shoi chuan LAC thilom dan soi hona an neya CSG hi informal group angin sangkha zakwa som kwale pasari khan dinania member jinga cabinet secretary Secretaries of Defense and Home Ministry, Army Chief, Director of Intelligence Bureau tepo antelani. Heti lai hian senior government official chuan
juni sompanga China nena inti buaina India sipai som ni thi medical report a nunna an chan phana tamber chu lua hliam tuar le tuiha ka ni thu asoi sipai thi ji nga sompanga ti chuan an lua hliam an tuara pani khatin anoma hliam an tuara adang te chuan an dar le khupa hliam an tuara ni an taksa pil om tam hlea tin official te chuan an soi sipai hliam tuar somsari panga ti chuan an lu om le hnunglama rota buak na awangin hliam an tuarna sa hlelom thungani Ministry of External Affairs chuan China sipai te chuan India sipai te hi ti buai tumsa in ruahman na an siama chuwang chuan tharum thona le nunna chan phana hial athleng ni in alo soi to ni juni sompanga a inti buaina khan commanding officer Colonel Santos Babu Hovin China in puani na kaite ti chia a an hala wanga thlenga nia nunna chan jinga Colonel Babu po atelani official te chuan Galwan Valley a puanin kaite ti chiat juni rukhan sipai pahni ten soi ho na an neya remti ani to thu soin hei wang hian puanin te hi juni sompanga tlaya ti chiat ania Colonel Babu Hovin sipai tlem te chobin patrol an nei nia tarlan ani bok sipai ten tlailama puanin vel an thlen chuan China sipai te lawin ring lok sa in an bei tamai ani India sipai te chuan khamoi tak mai ami pahni khatbak omna tur chi ni lo din huna tangin an beile ta khuwa athim chui to boka munzol chu ni se nunna chan anom kherlo wang tin official te chuan an soibok thil thlen dan le achan om chuina nei ani hnuwa China sipai PLA te chuan India in Galwan a helipad asiam chu an du lowin an ho hle ti fin fi ani thu tarlan ani bok tuna Galwana in beina ang hi me ninga khan pangong solek finger area athleng to a in beina thleng hi ain zul hea ma se tuna chuan amunin azir lo ba ka China sipai ten tal tuman ken chuan nunna chan na athlen ta ni tun hi nitlak nuwa in beina om masak berani ti in official te chuan an soibok lataka LSC a komin April le May in kar chung khan China chuan huang an zauna sa a finger 4 atanga 8 in kar pangong solek bulphei chu an lua deuh vek to a soyani bok juni somni pania corps commander level tok nei nuwa po China chuan kumin mei thla atanga semi permanent structure siam te alati chechuang lova ma se sipai ada te ro an tlem tial thung ti in official te chuan an soi bokani Quds Force Commander General Qasem Soleimani tha ani chungchanga Iran chuan mi somthum paruk anin nam hnoi ti an fin fia chung ho jinga chuan US President Trump hing chu achung nung bera tar langin Interpol kaltlanga man antum ni in Russia Today chuan atar langani Tehran Chief Prosecutor Ali Al-Qasimi chuan Iranian media kaltlangin Soleimani tha ani dan chu firfia ka thilti ani atia heng tol thattua an pu mi somthum paruk te hi Interpol nena thlena mandan kong an chon tur thu asoya President Trump hi atram top nu po ni se khin ngei tho antum nia tarlanani Soleimani hi January ni thuma Iraq atlo lain a chuan na kar chu US thlona manga ka ania Trama sarkar chuan a phalowa Trama thupek a be an ni heng hea Iraqi commander le midang engemozat an thitel bokani Soleimani hi ro pui taka William ania ama hi sia Paul thopa Iraq le Syria rama Islamic State firfiak Paul beitu nia soyania Iran le US in hirng ho na abul tum tu zinga tel ni boka soyani COVID-19 shipui chimom zet hian India ram economy asoi sakdan chu hetiang deuh hi niberina lang economy a India ram thanna chu za a pathum point pakhata atlaniam towa Government of India Chief Economic Advisor chuan hei hian COVID-19 awanga heti taka tlaniam hi ani thu soin World Bank chuan kumsang khajakwa somkwa India in economy chan chuna dar abuak atanga India ram economy tlak niam ber chumani anti hial kha ania thakhat chungin India rama na nei lo chu za paruk point pasari atangin za somni le paruka apung chonghal dor maya lockdown chung khan mi makadwai za somli velin an na an chan mana na chan che lo po an lo kat sak le lo pek thei lo an ni chung ko za somni le panga chuan an sum lak lu niam tak thu le an har sat thu an soya India ram pum huwa pa kanin khar khip masa ni somni pakhat chung khan ni tina India na sum lo chu cheng noi sing thum le sang ni ai na tam ma ma ni kanin khar khip chung song khan US dollar 2.8 trillion vel a ho mana ram chunga sumdong za somnga pathum te chu he shipui hian na thok theilovin anghong mek ni na langa shipui leng hian India economy chu na satakina soisa India ram puma sumdong za somnga pathum te chuan an na an thok theilova
an chol thuap maya mitam tak na nei lovin asiam ani ele bar har sanna in thilman sang asiam chawa chu mi puin an tuar ta thin ani India chuan he har sanna ma chon tur hian theito pa chua meka ele bara mi pui an har sal lo na turin state tina ma ala a Christian na lama tran puina tan extra fund state tin hne na ape bokani me ni som pani khan PM in economic package crore noi som ni apuanga chu India sumde chu GDP atanga za som lai ani me ni som pani khan prime minister in economic tlak chiat na laka tanga India chan chuanan economic self reliance anti mai Atma Nirbhar Bharat Abhiyan anti mai chu apuanga finance minister in hei hi soifiain hei hian atumber chu India economy khai chuak le tura spark growth le self reliance ani thu soin hei hian ramdang nena economy a anin kum kaina lama India chu ein hnuk do kherdon ti na ni lo ati India chu economy siam thale turin kong sang in ein shek tana PM chuan kumin sang ni somnia chuan development lam thil reng na tho ani ri lowang atia Center for Monitoring Indian Economy na soidan chuan India rama na nei lo chu za somni paruk line an pung chawa minoi som pali velin an na an chana ni ati company sang ten an loss na sat thu an soya sarkar chi adu tlema hemia wang hian sarkar point lo thei lowin chi adu tlem khuna tura zonanga ya Union Minister Nitin Gadkari chuan state then khat chuan nakin loka an state chunga sarkar na thok te hlo po pek tur an nei lo mayang ti a hlom ti in Adar Punawala, CEO of Serum Institute of India chuan India rampuma economic tlak chiat hlawm na hi Frisial na tlak chiat hlawm na ai na hlawm zo katia he har sana sut kian nan hian PM Modi a chuan Member of Parliament Local Area Development Scheme MPLADS chu kumhni chunga ta na cancel to bokani he har sana hian enge moti takin kan kot kai aron thleng vek dona min hong vek dona ni chu wangin inren chem zirila Julova sum khoral le man ban sanila mamo ti tlem le ning noi le nom nok nei tam lo tura kan in zirti ra poimo le sum pho le saving lam warila nom chen na le nom sak bol na lam thil pai thina nun dan phung thara nun thiam kan zirangai tial don ang le ani